Kire mucetho wa mubira wa maguru uria ubanganitwe ni MCA wa Nkwene Martin Kome Makasi bembethi ni monanitie ibeba ciao na umbani wa kuthaka unturia Makasi augite micetho ino ni tumaga ni ruthaga magegania muno akiuga mwana no athake akathakira nja ya Meru na akethirwa akithungira timu ine Nkuruki Makasi na augite agaukiria ibewa ino wandini yawe akiaria akiugaga akethirwa akithondeka klabu ya kuma wandini yawe iria igacindanaga na irabu cingi cia kuma ome kurutha hariuga ugatethereria mbeu imbithi kwebana na ndawa cia mbogita na kithegia kurutha mauntu maria matikubua. I think football does a lot of magic. Na tukiingilia kwa uzito more than vile tumekuwa hapo mbeleni, tunaweza kupata vijana, tukoona vijana tukanachenya baire batatu bakaumara bakomba kuijukiria becha na arome. Ni migambo ya MCA wa Nkwene Martin Kome Makasi akera nyuma ya misetho ira kuthuranirite ya mubira jwa maguru kieni negekagwa mpungu kireti mwanya kuma wandini yawe alaugite ye wabibi gukujirwa kireana baba gatigira bakobyokeria akiuga nande arenda kuthithia timu imwe inene irekethire rina achethi bari na nkuma barabaga achetha omea wandi na kinya kirerigi ya county. Turenda na tubange kirabu kimwe ndene wondi tuina kirabu tajika niseni yakora ndino mukatu tuina kirabu kimwe kene inya kiumbo china na Nairobi binge tuambirie county league na tutonye division 2 ulingana wala chethe bakira bakioneka mirembe chira thirikari nacio na resources iririo tumbe gukiria yewa bira birona weke hiyo mpango na mheshimiwa kenda bu register ke county league ama namna gani tutachetha ire nao butu kanya babwe ligi yechetha wa county kinya babu ibo kurecognizwa ke ligi ira yo chethwa na share county ire kuma ke county league kinya babu bukethira ibo pateki ke share ko kishera koro kikire bamwe batongeria ne bogite misetho ije igatetheria mono kana gakaije kenda guceberia na ndawa cia mbogita na kwithira bari na mathugano ja gucukiria bari bobongwa urenda kainyuite nchobi ure iko kaija kasi utajanirwi society ito babura ntinkwane boshera mubirare na kwetha botena mtu ntorene na unda kaira cintorene ya cinchobine tafadhali chitaeni bogeta mubirene baume nchobine babogwatie kuringa mubira nyabukatha boti mthate ka 50 in the ward imbije Makasi akabo support bwinde bogatigera kana kaije nyaka mwe ndakai mwirire ta kuria nchobine na ndio goro ibakumba gwita kirabune bachetha mibira. So it's one way agokiria the boy child omba kuma mantune jarari na atiga guta mantune jara jatibui ituchoke na ala vijana bali talent ira bena cio tuikurie ciombe kubatethia no ntu murungu baete talent iji kuma wandine ya Nkwene gicigo mbunge gya South Imenti ke report ratito cia weru ria kwa rieto ni Mutungi Kare.